سلام تخطاتلتنا channel كمي كان يخوم كمي تخونو سنة كتكوننا وتر من يوتيو امبار كم توتر نخلنا كمهرنا كان كحنان حبريتان فلتاتن كبنا زغلي زبلكو لو مدما حد ازيو اقداسي وعلى اب يو اي اي ويدما بدبي زكايزغني كوب 28 زبحل نكلايميت نا عالمنا زملكت دارجا ريكورد دسبري وعلى لعلو كل قنايت وعلى ايكونا كري انتاي تفتي مابو كل جزء دما انتاي جيروم امريكا وتشاينا ديكونك عندي نمرحت افريقيا خنتاي جيروم او كاندا كوروناتنا بافريقيا نبزوبانا كغرنا افريقيا ስለዚ ኣብዚ ዞባና ክልተ ኣዝዮም ተወዳደርቲ መራሕቲ ንርኢ ኣለና ብተደጋጋሚ ንሱ ድማ ናይ ኬንያ ዊልያም ሩቶ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነት ቆላሕታ ናይ ዓለም ብቐጥታ እያ ትረክብ ነዚ ቆላሕታ ናይ ዓለምና ዝነበረ ነዊሕ ዝነበረ ድማ ኬንያ ከመይ ጌራ ትሰርቆ ከም ዘላን ዊልያም ሩቶ ድማ እንታይ የበርክቶ ከም ዘሎ ኣብ ዓብ ዲቤት እንደገና ቢልየንስ ንኢንቨስትመንት ንሃገሩ ሒዙ ዝተመለሰ መራሒና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብዛዕባ እዚ እንታይ ተገይሩ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ኣለዎ ንምንታይ እቲ ዕላማ ሕማቕ ነገራት ከንታይ ይግበር ነይሩ ኣገዳሲ ቪድዮ ክትከውን እያ ብዙሕ ሓበሬታ ኣለዋ ለኩሉ ድማ ዲቤት ኣብ መንጎ መራሕትና ዓለምና ክማጎቱን ክካትዑን ከለዉ ክንርኢ ኢና ስለዚ ፕሊዝ ፎሎው ግበሩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ዓቕሊ ጌርኩም ተተማሂርኩም I'm very sure ካብ መራሕትን ላዕሊ ክምህራካ ዝኽእል ሰብ የለን so let's first start with this information tiny ርዝዋዕላ ዝስ ከንስማዕ let's go which brings us to the summit itself. And if you know Dubai, you know they go the extra mile. The city has a thing for records. They have the world's tallest building, the Burj Khalifa, the world's biggest shopping mall, the Dubai Mall, and now they're hosting the biggest COP summit in history. So let's look at this event purely through numbers. መቸም ንዱባይ ዝፈልጣ ይፈልጣ ዳርጋ ብዙሕ ሬኮርድ ዝሓዘ ነገራት ኣለዎም ሓደ ነገር ክገብሩ ከለዉ ድማ ዝዓበየ ናይ ዓለምና ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ዝሓስቡ ልክዕ ድማ ኣብዚ ኮፕ ድማ ብምንታዮም ዓብ ገይሮም መስከ ንስማዕ ትዕቤት ናይ ዱባይ ዝገበርዎ ዘይኮነ ክንደይ ተሳትፎ ነይሩ ኣብኡ ንክንፈልጥ ኢለ ዳርጋ እቲ ዝዓበየ ኢቨንት እዩ ክንብሎ ንኽእል ብዙሓት መራሕቲ ናይ ዓለም ብዙሓት ክኢላታት ብዙሓት ፖለቲከኛታት ቢዝነስ ተሳተፍዎ ነይሩ 190 nations are participating. 190 ሃገራት ተሳቲፈን ኣብ ኤርትራ እውን ዴሌጌሽን ናታ ሰዲዳ ነይራ ስለዚ ረይዎ ዳርጋ ብምሉአን ሃገራት ናይ ዓለም ክትብል ትኽእል ኢኻ እየን ተሳቲፈኖ 70,000 delegates are expected. 70,000 ተሳተፍቲ ድማ 70,000 ተሳተፍቲ ማለት 70,000 ሰባት ሆቴል ሒዞም ነይሮም ኣብቲ ዓዲ ዱባይ ከዓ ክቡር ዓዲው ወርሒ ክንደይ ገይሮም ኣለዉ ኖቨምበር እዮም ገይሮም ኣለዉ ኖቨምበር ድማ እቲ ዝኸበረ ናይ ቫኬሽን ግዜ እዩ ስለዚ ዱባይ እቲ መክሰባ ራይዎ ክንዲዚ 70,000 ሰብ ቱሪስት መፂዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ኢኮኖሚክስ ኣብ ክንደይ ከም ዝዓቢ ከምዚ ዓይነት ኢቨንት እቲ ክላይሜት ተቐይሩ ድያ ይተቐየረን ካላርስቲ ወይ ክቕየር ድያ ኣይኮነን ዱባይ ወይ ከዓ ዩኤኢ ግን መክሰብ ናቶም ኩሉ ግዜ بعين ገንዘቡን የማልስ ወይ እጅራዩ ተዘገርም ክፋል ግን ፕላኔት ነዛ ፕላኔትና ንኽንሕግዝ ኢና ኢሎም ከይዶም ግን እንታይ ገይሮም መፅኦም ረዩ to attend, including 140 world leaders. So COP28 is breaking some records, good and bad. 140 መራሕቲ ናይ ዓለም መፅኦም ነይሮም 140 world leaders. Yes, this is the biggest COP summit in history, but the carbon footprint is also massive. Even if all so እንታይ ክገብሩ እዮም ከይዶም ነይሮም እቲ እዛ ፕላኔትና ሲ ብብከላ ትበላሸላ እሞ ከነጥሕና ኢሎም እዮም ከይዶም ነይሮም ሓደ መስሓቂ ኮይኑ ዝቐነየ ግን እቲ ብዝሒ ናይቶም ዴሌጌሽን ብዝሒ ናይ ፕራይቬት ጄትስ ኣብኡ ዝመፁ መብዛሕቶም ቶም ሊደርስ ቶም ሃብታማትን ቢልዮነራትን ንዓና ኤነርጂ ቆጥቡ ገለ ዝብሉና ንሳቶም ብፕራይቬት ጀት እዮም ዝኸዱ ንስኻ ኣብ ዓመት ኣነን ስድራይን ኣብ ዓመት ክንብክሎ ዘይንኽእል ከነብርክቶ ዘይንኽእል ብከላ ንሳቶም ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣብዚ ኮንፈረንስ ክኸዱ ከለዉ ገይሮም ኣሎ ምክንያቱ ፕራይቬት ጀት ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘሎ ምናልባት እቶም ትፈልጡ ኢኹም delegates fly commercial they'll account for 210,000 tons of carbon dioxide. Plus there are private jets. World leaders and some corporate bigwigs use their own jets, which means even more emissions. So travel alone could account for 80% of the conference's emissions. The United Nations is calling COP28 a reality check. The focus is on one figure, 1.5 degrees Celsius. The threshold set in Paris prevent the Earth from heating by 1.5 degrees Celsius.
but progress has been abysmal. The world has already warmed by 1.3 degrees Celsius. So كم تريوا زلهم أتي already after conference كما تقولوا ترى كندي بكلاسي بمالو التعلامة زبلوا زلوا نتكلمنا عالمنا بحادنة بحمشة ديجري سنتيغريد كانوا قدلوا زدما global warming زبهال again أبزي ناي كلمة لوط يلن ويكا قليل لنا يكون كنت نقالو خلال لنا زغال زي كل جزء بزح propaganda خمسة بتهري كرينا من البعض جزء ترخيبنا في اللي زي propaganda بأفريقيا بخمين من قد يخيط كمزلو كريا كم فتنينا. We could hit 1.5 in the next 6 years, so the world needs urgent action. Climate change is already bleeding the economy. Global losses stand at $4.3 trillion. 4.3 trillion, and this is a moderate estimate. So climate change نتوقع طبعا عالم بفلا إن أفريقيا هجرات دما مستمكيار ناي كلمة بزو حاسيا يزور دلا زلو سلذي نعلم بقول طبعا عالم بسنكز ناي كلمة ملوات ناي درتو ديو برتع من ماي ممتع ديو قال ملا نسو كساب 4.3 تريليون كساراتات يسعب كم زلو يزنقر again زوز رسات زون دبل تشيك زليو جن كم تزلو نسمعي نحجي. So think of climate action as investment and not expenditure. So حج انتاي كنقبرينا كمل لساينا زا ريبورت بزح ريبورت سلازلني مجمريا after climate summit نفسه كف مراحل متشيندي تزارب أنا أتوم جن نعيم مبزحت جزية دارجة ترجم يبلون كتب لا تخليها ديبيت كجبر خلوه كابونا أبو زحشي سلازة حنت ديبيت كان رينا تحري عبتي من انت عينة investment رخيبو بتصاب كان رينا سلازة ربادي كونه. Let's go now listen to زيا ناي World Bank زياناي World Bank CEO يا سلازي نانو ناي IMF International Monetary Fund Director General ناتو مرحيتي زيا سلازي نساز مرحتو ديبيت أمونغو مرحتي ناي إيروبان كم دما كاب أفريقيا دما مرحتنا أفريقيا وكوينهم زجبرو نيرو very insightful you like جبرو support جبرو listen now. It was remarkable bringing the continent to seek into the future a transformation. كمل ساينا نزيا ناس معكم تنحو. What do we need? $300 billion according to the United Nations, $300 billion by 2030. That's what we need to tackle climate. Okay, let's go. Is being managed, how forest becomes an asset standing, not being chopped down. President Ruto, you talk about green industrialization for Africa being once in a lifetime opportunity. What do you expect from finance? The discussion we have. So أبزر أي واحد ديبيت ناي مرحتيو مرحينا غانا تريول لهم مرحنا كينيا ويليام روتو مرحنا فرنسا تريول لهم كمون مرحنا يونايتد كينغدوم مالو تاعت حتى زلادما ناي انترناشونال مونيتري فاند ناي تاع IMF زبحال سكرتاري جنراليا سلازي أفريقيا انتاي تثبيت ناتا بزح جزية أبزر بانا ويليام روتو بريزنت ناي كينيا انتاي لنيرو تدقاقامي تي علم لخاوي ناي فاينانس تكالات كم بعد IMF World Bank أكايدهم كغيروا لهم أجبابهم كغيروا لهم سلامتاي نحنا معرتهم عدل زلهم حجرات نركب سلازي لنا سلازي نحنا نهاسي نعتاتهم عدل زفترة له سترة يجنا يكونن بزحات مرحتنا عمتها خصوصا عنهم سلازي نتاي تثبيت نات كاتب لله أسكن اسمعيو. Today, so this opportunity is realized. What is your vision? What is your ambition? Thank you very much, Kristalina. And I associate myself with everything President Macron has said, especially in the space of where are we going to find additional new revenue sources for climate financing. So مجمري أنتاي بلالو نتحطناتو تثبيت نات كابزي وعلازي أنتايو ويكابزي زجبر زلو تعري أنتايو تثبيت ناي أفريقيا يبلالو مجمريا أنا ناتي ريتو أقدم أبيل تزاري بنير مالتي قريس ناي أنا تاناتو تراكن سمع سلز دلنا كابزي ناي مس بريزيدنت ناي فرنسا مانويل ماكرون تمساس على ريتو يزلني حج نسمع يبلالو حج أنتاي كولي تريتوناتو بزعب أفريقيا كزارب كله كأندي إتي ني climate change نخنكير زد لنا جنزب سكابي كانوا متقون خيل نزبل عرستي كزارب. The climate summit brought African leaders together. Africa has been in the corner of problems. We're trying to move Africa from being in the corner of problems to the corner of solutions. And we stated very clearly that we have ideas, we have suggestions. We believe Africa has the greatest stake in contributing to the solution around climate change. So انتهي دبل زلو عبز حلفة كونفرنس عب نيروبي كينيا زقبرنا مدالو نايز كوب 28
ኣብ ኣፍሪካ ዝተገበረ ኣቦ ብዙሓት መራሕቲ መፅኦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘቲና ነርና ተዕላማ ድማ ኣፍሪካ ክሳብ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኮይና ፀኒሓ ዘላ ይብላ ኣሎ ቦታ ናይ ሽግር ፀገም ዝኽነት ዘለዋ ዳምበር ቦታ ናይ ፍታሕ ኣይኮነትን ዘላ ስለዚ ከመይ ጌርና ኣፍሪካ ካብቲ ኩርናዕ ናይ ፀገማትን ሽግርን ኣውፂና ቦታ ናይ ፍታሕ ክትከውን ትኽእል ምንጭ ናይ መፍትሒ ክትከውን ከም ትኽእል ክንቀይራ ኣለና እዚ ድማ ሓደ ብተግባር ክኾን ከሎ እቲ ዝዓበየ ከፋልናቱ ድማ ብፐርሰፕሽን ወይ ከዓ ኣብቲ ርእሲ ናይ ደቂ ሰባት ዘሎ ናይ ኤውሮጳያን ናይ ኣሜሪካን ናይ ካልኦት ዓለማት ዘሎ ኣፍሪካ ናይ ፀገም ቦታ ዘይኮነስ ኣፍሪካ ቦታ ናይ ፍታሕ ክትከውን ከም ትኽእል እታ ተሓሳስባ ክንቀይር ኢና ንፀር ዘለና ይብላ ኣሎ ንቐፅል And we got ourselves here, this problem of climate change, because of energy, fossil fuel energy. We will get out of here again because of energy, renewable energy. And that renewable energy is in abundance in Africa. And that is why we believe... So, እንታይ እዩ ትፀገም ናይዚ ክላይሜት ኮይንና ዘሎ ነዚ ክላይሜት ፈጢርና ዘሎ ፀገም እንታይ እዩ ንዝብል መጀመርያ እቲ ብተደጋጋሚ ዝጥቀስ እቲ ፎሲል ፊውልስ ዝበሃል ወይ ካዚ ነዳዲ ዝበሃል እቲ ንሕና ነዳዲ ንብሎ ማለት እዩ ንሱ እዩ እቲ ምንጭ ናይቲ ፀገም ስለዚ እቲ ነዳዲ ኣፍሪካ ፀገም ኮይና ዘይኮነሲ እቲ ነዳዲ ዝጥቀሙ ሃገራት ብዙሕ መካይን ዘለዎም ብዙሕ ኢንዱስትሪ ዘለዎም ብዙሕ ማሽናት ዘለዎም ብዙሕ ፋብሪካታት ዘለዎም ብፍላይ ድማ ከም በዓል ኣሜሪካ ከም በዓል ኤውሮጳ ከም በዓል ጃፓን ከምኡውን ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ህንዲ እዚአን ሃገራት እዚኣተን እየን ዝያዳ ኣፍሪካ ክንዱ ዝኣክል ኣበርክቶ ይብላ ንእሽተይ ኣበርክቶ እዩ ዘሎ ኣብቲ ክላይሜት ናይ ምብልሻው ግን ዋጋ ኣብ ምኽፋል ግን ማዕረቶም ካልኦት ምክንያቱ ኣብ ኣደዳ ድኽነት ቀልጢፉ ዝወርድ ህዝቢ ኣፍሪካ ስለ ዝኾነ ብዘይናቱ ሓጢኣት ዝዓበየ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ እዩ ለትስለስና ኣፍሪካ ግን ነቲ ክንልውጦ ንደሊ ዘለና ምንጭ ናይ ኤነርጂ ናይ ሶላር ኤነርጂ ድዩ ዊንድ ኤነርጂ ድዩ ካልእ ሃይድሮ ካብ ማይ ክመፅእ ዝኽእል ፀዓት ድዩ ናይዚ ኩሉ ምንጭ መን እያ ኣፍሪካ እዩ ዘለዋ እቶም ማዕድናት ንዑ ዘድልዩ ኩላቶም እውን ኣብ ኣፍሪካ እዮም ዘለዉ ስለዚ ምንጭ ናይቲ መፍትሒ ንደልዮ ዘለና ኣብ ከርሲ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣፍሪካ ዓበ ቦታ ክዋሃባ ይግባኢና ንብል ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ well positioned to be part of the solution to the challenge we have today so that as Macron says no country is left between making a choice between development or climate action. So we made a conscious proposition in the Africa Climate Summit. Number one, we said we are positioning Africa with our assets, that Africa has huge potential. We have 60% of the world's renewable energy. We have 40% of the world's minerals that can be used for transition. We have the largest, maybe 2/3 of the world's uncultivated arable land. We have the world's youngest population. So we have... So Africa بعين قطبة كرخلو بفلاي دما نابز كنكدون دلزلنا ከምቲ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳይ ልዎ ዝነበረ ዝኾነት ሃገር ኣብ ዝጉዕዞ ዝክተርፍ የብላን ምክንያቱ ናይ ዓለም ሙሉእ ፀገም ስለ ዝኾነ ናይ ኩለን ሃገራት መፍትሒ ድማ ብሓደ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እዚ ክንብል ከለና ኣፍሪካ ድማ ትዝበለፀ ኣብ ጣውላ ሒዛ ክትቀርብ ትኽእል እያ ንሱ ድማ ኣብታ ዋዕላ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ናይሮቢ ዝተገበረት ተዘራረብናዮ በ4 ነጥቢ ኣፍሪካ ክትሳተፍ ትኽእል እያ ይብላ ኣሎ መጀመርያ ከባቢ 60% ወይ ከዓ 60% معدنات ናይ ዓለምና ኣብ ከርሲ ኣፍሪካ እዮም ዘለዉ 40% ንሕርሻ ክኸውን ዝኽእል መሬት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ከምኡውን እቶም ከባቢ ካብ 60-70% መሬት ንሕርሻ ክኸውን ዝኽእል ናይ ዓለምና ናይዛ ፕላኔት ብምሉ ኣብ ከርሲ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ሕሰብዎ እቲ ዝበለፀ መሬት ንሕርሻ ክኸውን ዝኽእል ስለዘይ ተጠቀምናሉ እምበር ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ይብላ ኣሎ 40% ናይቶም ቀንዲ ተደለይቲ ዝኾኑ معدنات ነዚ ግሪን ሬቮሉሽን ወይ ከዓ حملاي صعد ዝበሃል ዘሎ ንዑ ዝኾኑ ኣብ ከርሲ ኣፍሪካ እዮም ዘለዉ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዝበዝሕ መንእሰይ ህዝቢ ዘለዋ ንመጻኢ ድማ ዝበዝሕ መንእሰይን ህዝብን ክልውጋ ዝኽእል ድማ ኣፍሪካ ስለዚ በዘን 4 ነጥብታት ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚት እቲ ስራዕን ኣገዳሲት ፓርትነር ናይዚ ክግበር ዝድለ ዘሎ ለውጢ ክትከውን ትኽእል እያ እናበለ ንኣፍሪካ እዩ ዝምጉዝ ዘሎ real assets that we can bring to the table to solve the problem of climate change and to solve the problem of development. And that is why we said with our assets we believe that the solution going forward is how do we tap into the huge green energy opportunity, potential and opportunity in our continent. We're lacking technology and we are lacking capital. And therefore, 3 things come into the equation. Number one, أفريقيا زخلو أب كرسا زلو 4 نقطات كتقرب كلا دبلنايو زقوللاجن أكيد تستكلت نقطات الله كلت نجار تجمع الله سادما تكنولوجي نتدلوات أجتات نخدتكم نتي 6% معدنات نبلو زلنا 4% نت جرين ريفولوشن زدلنا نبلو زلنا نتنا حرشة مريت نبلو زلنا نتزبع
ንዑ ጽቡቕ ጌራ ንኽጥቀም ቴክኖሎጂ የብላን ካልኣይ ድማ ካፒታል ገንዘብ ድማ የብላን ዘን ክልተ ነገር ተዘይብልካ ኩሉ ትካል ጸጋታት ትርጉም የብሉን ካፒታልን ቴክኖሎጂን ተዘይብልካ ነቲ ዘለካ ጸጋ ክትጥቀመሉ ይትኽእል ኢኻ ክንምንታይ ማዕድን ኣለካ ውሽጥኻ ቴክኖሎጂን ተዘይብልካ ከምኡ ድማ ዓቕሚ ቴክኖሎጂ ማለት ዓቕሚ ማለት እዩ ናይ ክእለትን ናይቲ ቴክኖሎጂ ከምኡ ድማ ብቅዓት ንዑ ንኽትጥቀም ከምኡ ድማ ገንዘብ ተዘይብልካ ድማ ዝኾነ ክትገብራ ይትኽእልና ዘን ክልተ ስለዚ ንቐጽል ሕጂ ናበይ ገጽና ኢና ንከይድ to the equation. Number one, how do we unlock the resources that have been committed? Whether it is in loss and damage, and I'm very happy that we've made progress in the last few days, thanks to UAE and other partners. How do we then look at the international financial architecture? How do we empower World Bank? How do we empower the IMF to do more concessional funding? How do we reorganize their governance so that those countries that did not exist, many of them in Africa, when the IMF and the World Bank were brought into being, how do we get them to have a say? How do we speak? So ti ቋንቋ እዚ ኣብዚኣት ኣብታ ስትሬት ኣብታ ቀንዲ ነጥቢ መፅኢ ኣሎ ሕጂ ስለዚ እንድሕሪ ከምዚ ኮይኑ ትፀገም እተን ሃገራት ከመይ ገይረን ካብዚ ፀጋታት ናይ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ኮፕ 28 ኣብ ዱባይ ኣብ ዝገበሩሉ ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ከምዚ ሕማቕ ፀገም ንሕማቕ ፀገም እንተጋጢሙ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል እዩ ዝብልዎ ሓደ ፋንድ ወይ ከዓ ሓደ ቆፎ ምሂዞም ኣለዎ ኣይ ቲንክ ክንደይ ቢልዮን ገንዘብ ዘለዎ ስለዚ ከመይ ገይረን ሃገራት ኣፍሪካ ካብዚ ፀጋታት እዚ ኢደን ክሕውሳ ወይ ክረኽባ ይኽእላ ኮንሴሽናል ሎን ማለት ፀገም ከጋጥሞም ከሎ ንፀገም መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ብውሑድ ወለድ ዘለዎ ወይ ወለድ ዘይብሉ ለቃሕ ማለት እዩ ናይ ጥርሑ ገንዘብ የለን ስለዚ ከመይ ገይረን ብፍላይ እቲ IMF ወይ ከዓ ወርልድ ባንክ ዝበሃላ ሃገራት ኣፍሪካ ከይተወልዳ ከለዋ ከም ሃገራት ከይቆማ ከለዋ ዝቆሙ ትካላት እዮም ስለዚ ናይ ኣፍሪካ ፀገምን ሽግርን ኣይርድኦምን እዩ ኣፍሪካ ድማ ኣብቲ ጣውላ ቦታ የብሎምን ከመይ ገይርና ነዚ ንቕይሮ እዩ ዝብል ዘሎ to recapitalizing these multilateral development banks. How do we improve on liquidity? The subject SDRs President Macron was talking about. How do we deal with the real issue of exaggerated risk that is destroying African governments? You know, how do we de-risk African investments? And how do we bring on board finances from the private sector? And therefore, ultimately, we came down to green industrialization is a big opportunity. Big opportunity, why? Because we have the green energy. We have the green raw materials, whether it is bauxite, whether it is steel, whether it is iron ore, we can export very many green products out of Africa. Whether we're talking about bauxite, aluminium, steel, Africa has the potential. We have the opportunity. We have everything that we need to power our green industrialization. And that is the reason why we are very clear about what is lacking. That is climate finance. And that is why we are willing to go all the way to the launch we are going to make. So again, Africa ኩሉ ትጸጋታት ኣብ ከርሳ ኣለዋ ትዘድሊ ማዕድናት ኣለዋ ስለዚ እቲ ቴክኖሎጂን ካፒታልን ተተወሲዱ ካብ ጥረ ነገር ምዝርጋሕ ምስዳት ቁሩብ ቫሊናት ወሲኽካ ማኒፋክቸሪንግ ጌርካ ካፓሲቲ ማዕቢልካ ካፒታል ተረኺብካ ማለት ገንዘብ ተረኺብካ እቲ ፋይናንሲንግ ተረኺቡ ነቲ ዘሎ ደረጃ ዓብይ እንተቢልና ቁጠባ ናይ ኣፍሪካ ንክቕየር ዓብ ፖቴንሻል ዘለዎ ስለዚ እቲ ጸጋታት ኮፍ ኢሉሎ ኣፍሪካ ካብ ክትረባሕ ኣይከኣለትን እናበለ ይዛረብ ዘሎ in this scope of a new framework, what we call in Nairobi, a new global financing charter. We're going to have a global financing framework according to UAE. And we are going to have here another framework aligned, synergized, so that by next COP, we will have a new financial pact that brings on board resources. How do we collect additional resources? Is it tax? Is it carbon pricing? How do we leverage on carbon markets? How do we bring into the equation all the issues around natural carbon sinks, whether they are our forests? هذا كابتي دزارب زلو قداي كمي جيركا زي بكلاز جبر زلو اتهم زبكل زلو تاكس كخفلو زخولو منجدي سلازي معرتي كاربون تاكسين زبهال زربالو قليل زرباي كونن اتهم بكلاز صعب زلو هاجرات بمنصرت بكلاز جبرو زلو تاكس كخفلو مز تاكس زدما ኣብ ዓለም ማዕረ ክዝርጋሕ ክኽእል ኣለዎ ወይ ድማ ናብቶም ዝያዳ ግዳያት ዝኾኑ ዘሎ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ስለዚ ነቲ ናይ ክላይመት ፀገም ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ገንዘብ ንዑ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ካበይ ከም ዝመፅእ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ እዞም ሶርስስ እዚኣቶም ፅቡቅ ጌርና እንድሕር ኣላሊናዮም እሳቶም ድማ ብትክክል ካባቶም ክመፅእ እንተጀሚሩ እቲ ገንዘብ እቲ ኣታዊቲ ናብቲ ፀገም መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ቦታታት ኢንቨስት ብምግባር ወፍሪ ብምግባር ነቲ ሽግር ክንፈትሖ ምኽኣልና እናበለ ኣርጊ ዝገብር ዘሎ ከይትነውሓና እስኪ ካል ቪድዮታት ስለ ዘለኒ መጀመርያ እንታይ ረኺቡ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንእሽተይ ክንርኢና እስኪ let's look here deals
announced deals worthy $4.48 billion for green development projects in Kenya. So far, now 7 international companies. كم تريود لهم بريزنت ناي كينيا ويليام روتو مستن تقراجو عبت كونفرنس 4.4 بليون دولار انفستمنت اب جرين انرجي رخيب له سلازي زي تعدنا حاجزاتي ويكا عدلاتنا انفستمنت زمصالا زلونا هاجرو زيد ما بزيك على العالم كينيا ابزن زمت زالوا 5-6 عامت رجعت ترخيبا كم تزالاتو رجعت غزيلا قطباناتا دراماتيكال خيار كم زغل يردعن مغنياتو اتي زغبر زلو انفستمنت نزمت زلو بوتنشال نزمت زلو اندستري اب قدميت كسر عازخل حجر كم مخانا از مرحناتنا ويليام روتو دما برقت كاب كل كورنرز كاب كل هاجرات كاب تشاينا بزح انفستمنت غنتركب از خاص لمتايو اتي ابتقرنا افريكا تا امكو نانفستمنت كتبقى تخل حجر كوينا سلازلايا زي دما نبعلي ارتراد حنقدفونا زين ناشط هاجراتين اوكي بزح بوتنشال زلوني اثيوبيا حنت كابتك قدامها يسعبتنا انفستمنت خوينا يصني حبز حلفت 10 عامات ويليام روتو كاب زمصقنت مدرخ قير ولو ويليام روتو كاب زمص ترادي كونس قدميون زي ابي احمد كاب زمص درو تا هاجر ابت مجمريا 2018 شاتك ساب ازر كوفيد دمص بزح بوتنشال نا انفستمنت نيرو بزح تسفاتات نيرو دحرتو كينات نا تግራይ ጀሚሩ ግን ኣብ ኩና ዘሎ ሰብ ኢንቨስት ስለዘይ ገብር ቦጌሩ እቲ ዕግርግር ናባ ኣሰምስ ከደ ድማ ጠቕላላ እቲ ኢንቨስትመንት ድራይ ናኾነ ሕጂ ክንሪአና እንታይ ረኺቡ ኣብኡ ዳርጋ ቅንያት ገይሩ ነይሩ Prime Minister Abiy nisma and governments have given a nod to the projects, most of which have a commercial operation date of December 2025. The said projects include a $1.5 billion green fertilizer project by Fortescue Future Industries and the government of Kenya's $600 million data center at Olkaria, courtesy of Kengen Konza USA investors, $1 billion 300 megawatts Suswa geothermal project between the government of Kenya and the government of Indonesia, $110 million, 35 megawatts Menengai geothermal. ستري ولهم بالتعبين اب تكنولوجي ناب جرين ريفولوشن ناب كالعه اكدستي اندستريتات ناي تصبح زخوني اندستريتات انفست زخون كاب حدا هاجر وي كاب حدا بوتا يكون كاب استفلالي تكالاتيو از ماتر اوف فاكت ايفن زي يو اي كامبانيتات ناتهم مزخلو شركات مس اثيوبيا زلهم زياده تي انفستمنت كاب برايفت سيكتور جن ناب كينيا يزخي زلو سلازي اثيوبيا بيج تايم لوز تقبر كم زلا ايفن كابتا تزغربت محازات بهال دلا مالتشو نغتل project, which will be undertaken by geothermal development company Globleg. In the meantime, Kenya and the United Arab Emirates have committed to work closely to increase their value of trade. The two countries will also exploit their long-standing relations to enhance bilateral investments. President William Ruto said robust trade relations will ensure that Kenya expands its value of exports to UAE, which stands at $34.6 billion a year. كم زنريا زلنا even مس UAE big deal سيجبر كم زلو ناي ويليام روتو تي استراتيجي بدعمي بزح انفستمنت اتراكت زجبر زلو هذا بقعت ناي مراحل ما ابز معبول العالم نهاجر كم يجير انفستمنت اسيت ويكا سب انفستر كانفسترن انفستمنتنا بعد دخا كم زمت كاب كل جنتي انفستمنت كبهال كله ساكت نتي حجر زب حقوق دخلنا زمت بكلا زمت زي كونه ازي انفستمنت كواليتينا انفستمنتنا بكينيا دمت زلو جرين اندستريز مالت بكلا دي يصعب نمصاي دما وحسنت كباز زغلنت هاجر كمخانه متن ازي سحابنا زلوي نتزوبانا دما ناي قرن افريقيا هاجر كمخانه ابي بوزيتيف اصلوا كلوي مغنياتو اتي انفستمنت اب كينيا نعبي مسكده اتي بوتنشال نايت هاجر نعبي مسكده اب تكبابياون كم ريبل افكت ويكا ناي كباب صلواون كله سلازخل تسفا زهب كونتاتينا نرزلنا نعانا سلازي بس حسدنا خصم معنا يبلون اتم قربابتنا كم كره بخلو ازجي دس يبلنا بهم خنري خنكلالنا نغتل حجي غاتينياتات كزارب كلهم سمينا. We have come here to profile our assets, whether it is in the Sahel region, where my brother, the president of Mauritania, comes from. The renewable assets of solar in that part of the world are immense, and we want to use those resources for the growth of our continent. Whether it is renewable assets in other parts of our country, whether it is renewable hydro. ناي ويليام روتو دسبل ببزح سب كازفتو كزارب كلون كينيا يكون عند زارب ترجعهم لهم ديل كجبر كلون كينيا كون خليهم أبزخونه وولد استجمتي كزارب كله كل جزء زرباناته نا أفريقيا يد زارب
بنتعرف أبين تحرقيتكم أبي إثيوبيا خمسة غيرنا كم زرينا نا إثيوبيا ترى يتزارب. He doesn't speak for Africa. But William Ruto بزيادة ما زيادة دمصو نا أفريقيا يبروموت زكبر. ስለዚህ ኩሉ ግዜ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ሰንትራል ኣፍሪካ ኣብ ገለ መለናበለ ንኩሉ እቲ ፖቴንሻል ኣብ ኣፍሪካ ከም ዘሎ ስለዚ ብትክክል ከም ኣቀዲሙ ኣብቲ ዘበነ ስልጣኑ ዝበሎ ወከልቲ ናይ ኣፍሪካ ክንከውን ክንክእል ኣለና ከም ኣፍሪካ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ንዝብል ዘረባ ኣብ ግሎባል ስቴጅ ኣብቲ ዝለዓለ ስቴጅ ናይ ዓለም ክበፅሕ ከሎ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ንኣፍሪካ ዘንፀባርቕ እዩ ኢትዮጵያ ከንታይ ረኺቦም እስከ ንእሽተይ ንስማዕ ከምቲ ኣብ ዱባይ ዓብይ ተሳትፎ ከም ዝነበሮም መጠን what happened ኢትዮጵያ ኣቢ ብዙሕ ግዜ ምስ ሼክ ቢን ዛይድ ናይ ኤምቢዘት ዝበሃል ምስኡ ከም ዝተራኸበ ብዙሕ ግዜ ተሓዋቒፉ ስእልታት ኣብ ትዊተር የውርድ ነይሩ ከም ዝረኣናዮ ሓንቲ ካምፓኒ እዚኣ እታ እንኮ ትረአ ፕሮጀክት ዘምፅዋ ናይ UAE AMEA ፓወር ዝበሃል 600 ሚሊዮን ዲል ናይ ዊንድ ኤነርጂ ናይ ንፋስ ኤነርጂ ንኽገብር ምሳቶም ተሰማሚዑ ኣሎ ላስት ታይም አይ ቼክድ ከም ዝመስለና ነቲ ዲጋ ናይ ኣባይሲ እኹል ትሩፍ ፀዓት ክቦም ዘይኮነን ዝበሃል ነይሩ ስለምንታይ ናብ ዊንድ ኢንቨስት ምግባር ተደልዩ ኣይፈልጥን እየ በት ስቲል I think እቲ ናይቲ ዲጋ ናይ ግድብ ድብልዎ እቲ ጀርጅ ዝበሃል ዲጋ ንሱሲ ንኢትዮጵያ ኣኺሉስ ንኣፍሪካ ክብ ዝኽእል እዩ ኮይኑ ስማዕና ነይሩ ስለዚ maybe I don't know diversify ንምግባር ድዩ ናይ ዊንድ ኤነርጂ ንምግባር 600 ሚሊዮን ኢንቨስትመንት ክረኽቡ እዮም ብመንፅር ናይ ኬንያ ትረኽቦ ዘላ ግን ኬንያ ሲ ብስ ህዝባ 60 ሚሊዮን ድዩ I think something somewhere around that you ኢትዮጵያ ግን ዕፅፍናታ ዕቤት ዘለዎ ሃገር ክነሳ ሞር ፖቴንሻል ናይ ኢንቨስትመንት ክህልዋይ ዝግባእ ግን ሰላም ተዘይብልካ ሃገርካ ርቃት ተዘይብሉ ታኡንኮ ኢንቨስት ገብረላ ዘላ እውን UAE ስለዚ መመሊሳ እታ ሃገር ናብ ኢትዮጵያ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ብጀካ UAE ካሊእ ኢንቨስት ገብረላ የለን ስለዚ ብኸሚና ድማ ዋንነት ናይቲ ሃገር ብዙሓት ናይ ኣምሓራ ኤሊት ኮሜንቴተርስ ኣብ ዝዋን እዚ እቲ ሃገር ዳርጋ UAE ኣትዝውራ ዘላ ተመሓድራ ዘላ ዝብል ዘረባ እናገነነ ዝመፅእ ዘሎ ኤቭሪ ታይም እቲ ገንዘብ ካብ ዝመፅእ ናብ ስልጣን እቲ ዝዓበየ ገንዘብ ደቲ ሃገር ንክትንቀሳቀስ ጠጠው ንክትብል ዝባ ዘሎ UAE እዩ ምዝ ሕጂ ዘሎ ግን ኣብ ዳርጋ እቲ ሃገር ኣብ ሓደገኛ ቁጠባ ምክንያቱ ኣብ ቁጠባ ብዙሕ ገንዘብ ዘድልያ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ሰርቫይቭ ንክትገብር That's why the big money is not coming actually ካብቲ ሃገር ይሃድም ኣሎ ንስማዮ እቲ ሚኒስተር ናይ ፋይናንስ ዚያ ፕሮሞት ክገብር ከሎ was a big كما عبي success ገይሩ እዩ ዝዛረበላ of course 600 million is a very important investment ሶማሌ ክልል በአይሻ በሚባለው አካባቢ 300 ሜጋዋት የነፋስ ኃይል የማመንጨት ስራ የሚሰራበት ነው ማለት ነው የዛ ስምምነት ነው እንግዲህ ይሄ ኩባንያ አሚያ ፓወር የሚባል የአቡዳቢ ኩባንያ ጋር ነው ስምምነቱ የተፈረመው በአጠቃላይ በኤነርጂ ልማት ታዳሽ ኃይል ፖሊሲያችን መሰረት ኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ የሃይድሮ ኢንቨስትመንት አካሄዳ ጥሩ አቅም የፈጠረች ነው ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ የኤነርጂ ሚክሳችን ለማሻሻል ከፀሐይ ኃይል ከነፋስ ኃይልና ከጂኦተርማል ሌሎች ታዳሽ ምንጮች ከሃይድሮ በተጨማሪ መልማት እንደሚኖርበት ከም ትሪቦ ብዙሕ ነገራት ኣብ ክልል ሶማል ክኸውን ምዃኑ እቲ ፕሮጀክት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ድሓን ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ከም ዝኸውን ሓንቲ ብዝያላ They hit the ground running with the various cabinet secretaries and the other government officials who are here, attending various bilateral engagements and various events to make deals on behalf of Kenya. One, we finally have managed to unlock the loss and damage fund. Okay. I think the UAE and other partners have come through. هذا كابتي أبي لو تدرخبنا اللي بتكبر تي lost كمزي lost damage كمزي هندبت بناي climate متيو نابنت أبكرنا أفريقيا بزح لغلق له أبكال علاماتون بخمو متيو زجاتم كسارات نعو كحجز زخل فند حبراوي قفو غير كابو كحجز زخل على منجدي كمو كأون كيلو زحرة عبستيبيو نتعلم بحدا نخسر عبستيب ما نبلي زارب له So we are now discussing real investment, real resources. Number two, we are having a very candid conversation finally on the reform of the international financial architecture. As you all know, this is a conversation that has been كالي دما كمتي أبت ديبيت كزارة بس أنا الت discussion نايتي كمي جرنا نتي بانكتات ناي عالم ناي MF دني خالوت كمي جرنا ما نغيرهم كمي جرنا عقباب نغير تي حدش architecture نختاتاتو زجبر زلون عوز خونون جرنا لنا نبلي زارة بالله مالتي. in
there for many years, but finally I think everybody now agrees that we need a fit-for-purpose international financial architecture. On the very first day, the COP made a significant step when it comes to the loss and damage. كملساينا زيا كل زي أموداتا زيا زرباني سياس سبك ذكرى كم زلو أب كم ذكرنات دمت زرباني را سنهيلنا رياينا مجمريا جن أبزلو حدا نبزح سب زجرم زلو كناتات نسد مانتايو كلايميت يلوم أفريقيا أنتاي قبروالو رايوج. This is crazy, fam. This story that I just read is incredibly worrying, in my opinion, because even if they are covering it up as if it's a positive, awesome, beautiful thing to the world and to the environment, what does it exactly mean for us, for the people of... So, انتاي قبرالو مسيلكم زيا قد كتفلتوا هذا اللي زلوه climate change نخنكير تباهيلو دبي نحادا كامباننا UAE ودبي أب زيمبابوي حقر زيمبابوي مالتيو كاربون كريديت دبحالالو كاربون كريديت زبال تاي مخانو سنين لكن رينا كبابي 10% مريتنا يتهاجر 10% نايتهاجر بلوك مالو هذا حمسيت نايتهاجر بحدا 5 بليون جزيوم مالو تمريت ترجعهم لهم and this is scary ده فرهن ده سنبدل نجاري كنا من تاي خون 10% نايتهاجر نبلا زلنا كنت هاجره UK يخون كنت تاي UK تبهال هاجر يخون تعبت نايتمريت تجزي زلوا انتايوس إني لغنا نقربكمي. Of Africa. That's the question I have about this. So the story I'm talking about is the story that just came out on okay, let me just read for you what exactly it says. It was posted on, I first saw it on CNN at least. It says a UAE company has secured African land the size of UK for controversial carbon offset projects. Okay. تريوا لهم سلازي تي نايمان كامباني تكم غير زلو كم تريوا لهم أب CNN وتي خمسة نبرة يوم زلو ناي حنت كامباني ناي UAE دبي دكونت ناي UAE كامباني مالتيو كبابي أبيت ناي الإنجليز نا UK كند UK زخون كند حجر UK زخون مريت أب زيمبابوي أنا بدلنا زيمبابوي حجرنا أفريقيا كتبوا كرايسيس الله سلزي كند UK زخون مريت بخندي جزيء ملوس كده جزيء ما يكونون هجي تايز بحالزي كربون كريديت تاي يأخذ كربون كريديت بقلل زبالك نقرأكم UAE بزح كلايم كم زي نكليماز بكل بمخاين دي باندستري جيرون بزح كليماز لازم بكل زلو أبكال حجر كم زي فوريس زلوا ويكا كم زي ناجاكا زلوا تجزمه اتجاكات كم زي تنكفت جبره سلزي انت تجبر لها بتتبكلت لها نتتبكلو زلها كم كحسانات دما أبكال حجر نتبوت حسكا السوت أقرب نتلو خينو جرين ندحر له خينو نتكربون أوفست جبره يزبحال ويكا وسيدو نتكربون نب أكسجين سلزق غيره نتا كلايمت يدليه يزبحال زربات زمالتيو الزجن أزاربي مخنياتو اتمريت جزيو مزلو نخومينا خنت كمالي بلخات بحن جوجن انتهى لو تسمع بتخكل زفلت أسابيع اتمريت ناتنا يكون بلخا خمس خلو مجنزاب يدلي أب أفريقيا دما إزي حدا من جدنا مجزعتك خون كم زغل بزحات كيلاتات دمس أم كسمع جميرة مالو. Offset projects. Okay, that's alarming on its own, but usually you should not just read the headline and run with it or be scared because, you know, there's a lot of fear-mongering out there and also there's a lot of lies, especially coming out of the mainstream media. So you have to be really, really careful what you accept as the truth, right? So I went ahead and read a little bit about what CNN wrote as well as on other outlets, and what I found out is alarming. CNN wrote, Zimbabwe's environment minister signed away control over a staggering amount of land, almost 20% of his country, to a little-known foreign company. Well, that's according to them, you know, when they say to a little-known foreign company, that's what I mean by, you know, when you read any articles or stories from these outlets, just take it with a grain of salt, okay? So that wasn't unnecessary for them to write to a little-known foreign company, but they put it there regardless. What we care about is the 20% of land that was just acquired from Zimbabwe. That is what is our concern is. So they wrote, Blue Carbon was a small, new outfit, not even a year old, but it's... So كم تري وزلهم إذا قدايز دي أزيو أقداسن أمتى زليونيو إتا كامباني عجز يازلا دارجا زيت في كامبانيات بهالدلا وأنا نتاجن حدا أبي هبتام رويال فاميلي نايتي دبي مخاني زنجر زلو سلزي تجنزب أزيو حديو تمريت وسيد زلو دما أزيو جف مريتيو eventually تي منستر ناي environment في الريمو زلو انتهي تسمع كمية يخون نكمية أسرارها صباح نقول نبي تغير خل this is a very very controversial وكا الزربي أرستيو جن نمرتنا أفريقيا بقللوا كمية لو كتف كم زغل زد ما أب
اب زيمبابوي تراي يكونن اب بزحات هاجرات زرأ زلو كونتات مخاني زنقرل زلو سلازي بتنقع كرر زلو قداي كويني سمعنا نشك سمع we will move to كميجر تمزمزا خمس قصة زلو سمينا. But his chief was no fledgling entrepreneur. He was an Emirati royal whose family had ruled Dubai for 190 years, flush with oil money. They're so dramatic. But yeah, that's what they wrote. So it's kind of worrying, fam, especially, you know, we're giving out lands, 20% of land for carbon offset projects, because, you know, carbon credit is already like this controversial issue right now. Not everybody agrees on it. Some people even think that it's like a pyramid scheme. Watch this brother explain what he thinks about this topic. The carbon credit story is, and I don't say this lightly, it is probably the biggest scam to ever be visited on mankind. Wow. Yeah, in history. And I don't take that lightly, in history, in all history. Because it is all over the world, it is endorsed by governments. Nobody knows what it is. Nobody can explain to what it is. Someone will just explain to you that. In fact, why people jump on it. So انتهيز بلكم زلو زي كاربون كريديت زبحال منالبات مس جزيك على أي واحد عبي سكام ويكا ناي سرقك عليو زيد ما بزح جنزب بشمزي كم زي بيراميد سكيم على كم زي تحرق يركا هم تركبي خازبلو كم عينت سكيم كي يكون كترف هيكون بزح جنزب كابيد نابيد يسجاجر على حجد ما مريتنا أفريقيا بشمزي سكام زخونه بيزنس يسجاجر على زخات محنو جون أفريقيا واجاك فلا زخل كونتات مخانو مجنزاب يدلي بزعبازيا نتبزياجن بريزيدنت ناي كينيا ملي سنيرو زخونه نحنا إنفستن قبر زلنا نمريتنا زوهب قداي يبلنان إذا تيمازي أبزين بوتو أيتم تسوى بناتنا قداي أبناي كاله بوتو خيتكم تزاربوا يلو ويليام روتو تزاري بنيرو بزو خينا بتجن بزو كونتات زي بفلاي تناي دبي إنفستمنت كتير يخلها العمو كل جزء أبشجر زلوا هجرات لزخونه كم زحلفة درانا يدما زوم UAE زختلوا زلوا بوليسي أب عجرجر بوتامتيوم كم يجرم كتانة بكوت مزميزم ربحهم يسالوا سلزا بإثيوبيا زجبروا زلوا كايراون مسزلات هجر أب ديق زبالش جرس لزلا مزميزم العموم يسالوا تلو نابوجن الصومال كأجيرو مزلوا دما أب صومالي لاند بزح بوزيشن سلزلوا مالت بزح سبيكوليت كتجبر تخليقة نابت نساتهم زلوا زلوا الصومالي لاند أبت بربرة نابت وده بزح إنفستمنت زلوا سلزي أبت تكاز قانون تقاتمون نابوك خيس سلزي خل تراك تهلوك خلي سلزي again سبيكوليت ويكا كم زت قمتاتك كبيرة يكون كونجن UAE إنفست قبرلو زلا نجارات كريخ لنا أبنت أبت السودان أبت نت RSF بحال بزح جنزب أبو إنفست جرالا بزح أسوار تباملا لك أزناي كوب 28 أب دبي كجبر كله أب السودان عبي سلام وصل في تغييرنا UAE بنيو نبلانيت كلا غلا اللغة بلا بزكن دم سوداناويان تفسال لازبل سلام وصل في تغييرنا يرب تويتر يزورنا يرب سلازي إذا كنتات زي أقل الكا كرزخل كنتات كم زي كونه كنكلال لنا أبزيك ملص نشتي بزعبات إيش كتزارب سلازو. Rise to $500 billion, which brings us to something called a damage and loss fund. Climate change was driven by rich countries, the historical emitters. They must pay for the damage and loss. How much? $100 billion a year. But they're not paying. So normally نتي شجرنا climate زمت أزلوا هجراتن عبيت industrial countries ين ساتنجن كخفلا دلونت يبلن كندك كخفلا يجبن 100 بليون كخفلا يجبن معناته أفريقيا بزي جبرت حتى تقطع زلا جن كخفلا قايدة ليانن جنا أمريكا سمعون جود. As of last month, they'd paid less than $10 billion. Less than 10% of the $100 billion they promised. Yesterday, COP28 adopted this damage fund. Rich countries pledged millions to help poor nations. The UAE pledged $100 million, as did Germany, the UK. So كلنا هجرات أبزي وعلنا كوب 28 أو خيرا كل جزيك عليه باين UAE 100 مليون كتب مخانا جرمن 100 مليون 6 مليون UK ولكن ما بتعيات وين زجنا يجبرني كد محجي أكسب 100 بليون كخفلا زجبن قال زأتوه 10 بليون وين كخفلا يكعلان فلذي حصوت مخانة تجاربات زبلوه بفلم عربيين هجرات حصوت مخانة تجاجميز الرجال. Pledged around 60 million. The United States committed $17.5 million to the fund. تزعت كفالة تدما أمريكا 10 شعات بحمشت مليون تراك قدام يدعبيت هجرنا عالمنا كتبا تحت جرمن تحت UAE تحت إمارات تحت UK 10 شعات بحمشت بكلنا تونغ سمعي. For perspective, this is the same America that has spent more than $50 billion on the Ukraine war. أمريكا أب يوكرين نوجه ل 5 بليون أو عيدات هذا الأزياء ل 100 بليون جنزب زد فات هجر أب كلايمت تشينج إن ممكن تصار زبل 10 شعات مليون ترايه بلو سلز أمريكا
أبتنا كلايميت زبهال توبيك كم زي اللون بريزنت ناتو مناي تساتفن سلازي أبت تيمات كم زي اللون مهنياتو سلامتاي ندادي يوم كشات أصلز دليل زلون 17.5 million for climate action. And this is also the world's biggest polluter. And these are just pledges as of now. We'll have to see how many of them walk the talk. The COP28 summit ends on December 12th. So comes راهم أمريكا very very shameful بعالم قدامي تتبكل هكر بكلاتس بهاجر كنسا كتكفل وناي تدلنيا كحسا كتباي تدلي قال يتدلي وجن دحر الكام ترايم جنزب كوزخل أمريكا نلمعات نقل ملء جنزبكم زهيبو راي وزون حدا enough testimony way كم سكرناتيو سلازي زي مسألة تكونتاتنا من البعض كل جزء كبلاز دلي بريزنت ساس نزيا تبغى يرزازي موي to some classical discussions about what the private sector can do or the public sector can do. Corrupt governments will not implement any program at all. To talk about real government. Yeah. So بناي climate دو بناي جلملي لنا كل لاي نبل زي private sector دو public sector نبل كعب زي كون debate كامناتو بالشونا زلو منجس زخون program كجبراي كيلني سلازي تدعبي يتعجبنا أفريقيا نيمان نسأجا من جديفنا كشون كل الجديفنا تحقق نزار بسدما بالشونا تبلشونا كسب زي حوي زخون يكون program كجبراي كيلني أكن دزي بليونات جنزب كاب كاب كالن تكمل دما نتزل الناس أجاتات كان محاضر تنفتن بمبال أزارة بزربات زاري بنيرو أبتينا كلايمت سبميت أب نيروبي استخايد مالتيو بمنطور دما of course إيرترا بعمات قبره حنت فيديو نيرات نقدر نحجي I think مستخيد يتخيدن أبكالك زي كم سألكم كفتني بعمات هاجرت قبره زلا of course مزي billions and billions investors قبره الزلو كورا درزخل projects يلا نجن we will see إيرترا I think سلام كابت جدا أنت توتس ادخال حميتان زربان دحري مخنا نيرو really the country كابتي sanctions كابت جدا كتوصل لدخل مدرك في الطريق قدامنا priority كونزلو نايت هاجر سات رايك بالزغل نايلو مارستجن كم زرانايو بزح نتزوبا كتا كم زغل كوين يسمعني I hope كابز كنا مهارنا بالكو نايلو مارس أبز غدي please like جبرو support جبرنا زي channel نابلكو نايلو مارس أبز غدي أفكارك سامن الرهب تصبغوا ciao أجد استمع بالتات أبزوان كنستقبل لهم زلنا مجمريا علمنا كابناي دولار ناي معرباوي علم قطباوي حبلالا نام مبراق قصعت خيدالا سلازي أبزوان زي جنزبنا بدولار يخون بيرو تغميت زلو قرب من البعض كابونا بكالي دايفرسيفاي كنكبر كنقدد لنا زلما فليتنا استوعيلنا بمنقد ستوك ماركت بمنقد كريبتو خنقبر خلنا وتسي تاوك خون خيل كالاي دما زلنا تمرتي يخون فلتات دروس سلازخونه علمنا دما بقول تفتقيار سلازلا نعو كنستغاغل استفل عليه أبزوان نمسعين كقلقلنا زغل فلتات كنوسط كنبقاسا لنا سلازي كوفي الكادك إسكام خات وتسي تاوي كونن نعوك حقس زخل استفل عليه تمرت سلازلنا آتي خمت تغمولي بلاكم Thank you.